Dostlar, assalomu alaykum. Hurmatli yetib ko'ruvchilar, hurmatli mekendoshlar. Bugun 21-iyun 2025-yil Chüye Oblasti Soquluq rayoni Soquluq mal bozorida dostlar. Birinchi chiqarilishda qo'y echki qo'chqor büt degan tartib ko'rgandik dostlar. Onlaydan. Hozir ham ikkinchi chiqarilishda mana süt emdi muzovlardan cho'ng buqalargacha tartamiz. Sizlar videoga to'liq like bosib qo'ldingizlar. Kanalga to'g'ri unutmangizlar. Vayka, assalomu alaykum. O krasavchik mi krasavitsa bu? Erkek. Ha. Qaysi? O. Bu neymi? Urg'acha ekan. Ayshirskiy paroda. Ayshirskiy paroda. Ayshirka. Qancha bu? 40 suvi ekan. 40 ming. O satıldı hozir. 1,5 bu 35 ga satıldı. Shvetsar 35 dan sotdi. Ama o qancha? Endi bu Shvets mal ökövsü. Ököv Shvets. Erkek urg'achi? Erkek. Erkekler 48. Qanchayliqlar endi? 1 ay bo'ladi. 1 ay bo'ldi ha? Bu 1 aydan o'tdi. Bular yemişni bilmeyse gerek endi. Qo'lda sut yotdi. Chaqam. Bayquşlar. Ha. Onsu yaxshi ekan. Yaxshi. Onlardan böylece tarta alacağım. O Allah qancha ekan? Alam 45 ta ota. 45. Onsucha. 38. 38. Bular qanchayliqlar? 2,5. 2,5 aylık. Yaxshi. O erkekler bo'ldi. O qancha aylık aka? Joy bo'l. 1 ay. 1 ay. Qancha so'raysiz bu? 41. Bunisi kaç? 1,5 ay. 1,5 ay. Bu qancha so'raysiz? 47 ming. 47. Tak, onsu jo'n ekan. Ayga qancha ekan bu? 50 ming. 1,5 ay. Necha ay bo'ldi? 2 ay bo'lib qoldi. Erkek turpoq. Chöp yem jeydi. Yaxshi. O urg'achi o'xshaydi, qancha bu? 25. 25 ming. Qancha oylik bu? 6 oylik. 25 ming. Shu degan tabuğa so'rar ekan. Etti degan. Qancha ekan bu? 52. Qancha oylik? Qancha oylik? Qirg'izcha bilmaysizmi? Сколько месяцев? Bilmaydi. 5-6 oylik qo'ydi. Mana erkek turpoqlar. Kimniki? Qanchadan? 65 dan. O Shvets ekan ha? Qanchaliklar bu? 4-5 aylık erkek turpoqlar 65 mingdan deydi. Xo'p, mana bu yerda davom turasiz. Urg'achilar bo'ldimi aka? Qanchadan so'raysiz? Urg'achi turpoqlar 45. Mana. Qancha oldu bu? Qancha oldu? Boğazını yemay tavası. 2-3 aylıklar var. Ama oğulları qanchadan aka? Bular 50. Bular kishine cho'ng'irroqlar ekan ha? 4-5 oyliklar ekan. 50 mingdan. Bular erkek urg'achi. Qanchadan? 45 tot. 45 mingdan. Qancha oyliklar bular? 3 ay. 3 oyliklar. 45 mingdan. Sizga qancha aka bular? 210. 210 55 mingdan. Tak, biri 60, biri 50 deb qo'yadi. Qancha ekan bular? Ha. 54 dan. Bu yerda shunday, 54 ming. Ekoni olsa 54. O'ylar. Bugun mol os, urg'achi ekan. Har ekan bu. Har qancha ekan? Shu qancha so'raysiz? Ya. 45 ming. Har ekan. Erkek turpoq. 6-7 aylıklar var değil mi? Qanchadan so'raysiz? 75 dan so'radim. 75 ming. To'qol ekan bu. Erkek turpoq. 6-7 aylık. To'qollar. O kimniki? Neyse jo'q. Targ'ilagan qancha ekan bu? 45 ming. Shvets. Erkek urg'achi.
Erkek urgaçı? Urgaç. Urgaçı. 2 aylık ko deyim. 2,5 ay. 2,5 aylık. 45 bin. Narısı da çok. O simental kimdiki? Siz yok mu? Maşına gelmiyor. Kanca da bilbeyiz. Bağısını. Bağısına bilbeyiz. Şimdiki gene bilbeyiz. Kancadan gel. Yarın neyisi yok. O kunacınlar sıra. O kunacın kimdiki var ya sizlerki? 74 çıkar o zaman. Kanca mı kunacın? 115 bin. Bunusu da 115. Bak. 115 bin yani. Ular bir yarım yaşlıklar da. Bir yaştan yemez. Boğaz emez. Baylangan, semiz eken. 115 bin. Vara kança verdi bağa? 104'ten vermediniz. 110'dan verseniz gerek. Жақсы. Екі kunacın. Onda olgan. Eköyde de dağ var mı? Үйде var ha? Номер қалдырбайсыз қандай? Қалдырбайсыз ба? Жақсы сатыңыздан базар аламын. Ассалаумағалейкум. Вот это чай? Міне есі жоқ. Ya қаншадан шақтылар? 90 bin. Bir yaşlılar ha? 95 deydiler yani. Hatta bir yarım yaşlıklar. Erkekler baklar bugün mal az bulat pazarda. Ne güzel. Kunazlar kança var ki bunlar? 65 deydi. Buradan kança oldu? Kança? Arzan öyle oldu. Aytmadı. Tek o urgaç çekene kança var ki? 70? 60 mı? 10 üstçe. 80. Nasıl 80? Bundan naçarın derbiye Kança olur da. 50 gün. Sana derim. Tek bunun yaşı kanday gene? Yaşını toşuna bilmeyeyim şu bir yaştan ötüp aldı o da bir yaşlı değilse Bir yaş. 80 bin ha? Bir yaştan ötüp aldı deyip. Ne olgan kunacın? Жақсы. Bu kadar kimdiki? Kancadan? 90 bin lira. Paltaraşkalar ha? Paltaraşkalar 90 binden deydi. Жылтырайды екен бирок. Sizde kança var ki var? 70 mindən. Bir yaş gidiyor. Tak. O çoğunluqlar da var ekan. Kança kan var ki bunlar? Sizdeki? Kançadan? 90 mindən. Paltaraşka? O Şuiц moşne ekan. Muzo. Kança kan var ki? Assalamualaikum. Aleyküm selam. Kanda Jugarmbek. Жақсы. Aysi. Çetteyiz. 65 mi? 65 mi? Ondan keyiniz. Ol da 65 mi? Alaç. Ala 75 mi? Ala bu kal. O Belgiyski. Bilgiyiz. Oralaş eken. 75 mi? Bunusça. 85 mi? 85 mi? Siz Kaliçsa emez kaçsaga işlepsiz mi? Paroda var. Onda var. Sattınız mı? Var nomer kaldırmayız. İşte kaldırar. Buradan ötüsü ket valla. Ay bratana. Bu kimdeki? Kanca sırayız belki? 65. 65. O Angus Angus. Angus 95 mi? O 85. O kunazınlar kimdik? Kanca sırayız belki ama targılga? 85 mi? Kalganlar 80 deydim ben. Ular avatollar da. Avatol 85 95
Kunajınlar. Жылтырайды екен бірақ. Семіз. Кішінірек. Жақсы. Бонусы қанша? 53 мың. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз? Жақсысыз ба? 53 мың дейді. Кішінірек. Так, дәлше. Ала Kunajınlar тұрады. О, тарғыл қанша екен? Ұрғаш тұрпақ қой дейм, а? Қанша ол? 48. 48. Бұл шведше. Қанша сұраттыз? 90-нан алады. 90-нан сұрады. О, 90-нан. Семіздер екен. Машинада 90-да ғой, машинада. Машинада 90. А, бұлар чым олар? Қаншадан? 95 мың. Бұлар просто семіз да, қачылы? Байланғандар мұна. Семіздер. Онда оған 95 мыңнан дейді. Сойғанға жарайды. Мощно. Так. Бұл торпақ қанша екен? Алынды ба? Алынды дейді. Қаншаға кетті? 65 жарым. 60.500. Так, бұнысы қанша? 75 деп тұрады ғой. 75. Жақсы. О, алабұқачы? Алабұқа, қара бұқа дегенде. Ар жақта загонда да бучоктар бар екен, ошоны барып тартып келейік екен. Так, мына загонда бучоктар. Ассалаумағалейкум. Қанша баш бұқа бұл жерде? 24? 24 баш бұқа екен. Бүт бары еркектері? Бары бұқа. Ол жерде мощный швейцар бар ғой, қарасаңыз. Таза швейцар бар. Аулюкөлдердің баласы. Аулюкөл, швейц. Таза Геррифорд. О, швейц мощный. О, швейц қанша? Круг 90 мыңнан дейді. Так, бөлім сатпайсыз ба? Розница жоқ. Онда оғанда 90. Ya bazar қанша берді ба? Kuruka 84'ten beri alattı. Bu kuruka 90 мың. Onun arasında çoğunlar da var. Burada kişiler de var. Çoğunlar, ağırlıklar, tokallar. Bunlar kayaktın bu kaları? Samurda, Yaylovda. Su Samurda, Yaylovda жүріп келген. 90'dan kemi жоқ bu. Kemi ot. Kemi var ha? Kemi var, 90'dan kemi var. Onların yaşları qanday? Жаштары 1 жаштан баштап алды 2 жашка жакын. 1 жаш, 2 жаш деп коёбу. Жакшы. Номер калтырбайсызбы? 57 0507 350 350 250. 250. 90'dan kemi var ha? Kemi var. Доставка барбы жокпу? Доставканы уюштурсак болот. Доставканы уюштурсак болот дейт. 24 баш жетип аласың. Өт бар пародалар бар экен сиз. Макул содаңызды берсине, жакшы сатыңыз. Так, ушундай баалар. Биз эми аяк уй жака өтөбүз. Уй жака.